Ja jednostavno ne mogu bez Derviša Sušića. Evo još jednog sjajnog romana našeg, jednog od najznačajnijih, najboljih pisaca, Žestine Derviša Sušića. Žestine, sjajan roman, drugačiji u odnosu na prethodna dva romana o kojima sam govorio, Hodža strah i Nevakat. Drugačiji po radnji i temi, ali isti i jednako fantastičan i sjajan po stilu kojem Derviš Sušić piše i po kojem je prepoznatljiv. U roman Žestine može se svrstati donekle u partizanski roman, jer Derviš Sušić bio je partizan, bio je pripadnik narodno-oslobodilačke borbe. Dio sebe dao je u tu borbu, tako da ostavio je traga i u tome, ali i ta borba ostavila je traga u njemu. I to se vidi između ostalog kroz ovaj roman Žestine. Roman prati dva lika, Jakuba Baraka Jaku i Valeriju Babunić Valju. Dvoje partizana, dvoje drugara, drug i drugarica. Valerija dolazi sa depešom da je Jakub Jaka prati kroz njen put, da je odvede do određene destinacije. Razlog zbog kojeg Jaka treba da je prati jeste da mu ona saopći da je cijela njegova porodica ubijena, da je ostao bez roditelja, da je ostao bez ikoga. Međutim, poslije će Valja saznati da je Jakub to već znao. I ona će ostati prosto fascinirana, očarana njegovim držanjem, njegovom čvrstinom, kako je on podnio tu vijest. Derviš Sušić maestralno opisuje njihov put. Naime, Valju, drugaricu Valju, bije glas da je stroga, ali da je pravedna, a Jakub bije glas onako da je također hrabar, drčan, ponosit, ali na tom putu između njih dvoje sve te njihove karakteristike padaju u vodu. Javlja se ljubav, javljaju se emocije. I predivni, sjajni su opisi na koji Derviš Sušić, sjajan je način na koji Derviš Sušić to opisuje između njih. Tako nevino, tako čisto, da prosto čovjek ne može, a da se ne nasmije dok čita ove redove. Jaka pred Valerijom želi da se pokaže kao jak, hrabar. I evo kako to Derviš Sušić sjajno opisuje. Kad si uzame, ne boj se, osim da mene žvajzne po čelinki i ostaneš sama. Pokušao je da izgleda stariji i važniji, vojničina koja pljucka na sve opasnosti, čovjek koji se rata naživio toliko da ga više ništa ne može ni začuditi ni oduševiti, kamoli prepasti. Strah da se okrene prema njoj krio je nehajnim zurenjem u daljinu, od koje nema šta da očekuje. A da sazna zašto je začutala, volio bi više nego pohvalu štaba divizije pročitanu pred bataljonskim strojem. Šta li o meni misli? Zraknula me, sa 2-3 unakrsta pitanja me pretresla i sad se čudi kakvo usvojenje dotesanog ahmaka dali u pratnju. E pa neka se čudi. Kakve sam ja i učene i nedoučene dosad nad sobom nadurao, ta šta je to jedna štabska frajla. U torbi je mogu prenijeti do zelene, a džaba je, što jest, nekakva je draga i kao da se mi je viđao. Propitat ću ja nju u putu, polako i vješto, samo da se ne zbunjujem, samo da ne lupetam. Evo tako, između ostali, ovo je samo jedan od brojnih opisa na koje Derviš Sušić donosi o Jakubu i njihovom zajedničkom putu i poslije će se saznati zapravo da je Valerija sestra od Kasije, jedne djevojke koja se sviđala Jakubu, da on zna i njenog očuha i tako dalje i tako dalje. Derviš Sušić kao i uvijek izuzetno složena radnja, ali vrlo pitka, lahko čitljiva, puno likova, ali sve vrlo jednostavno, jer Derviš Sušić je pisao jednostavno i upravo u toj jednostavnosti je njegova veličina. Ono što je također zanimljivo i za ovu knjigu, ali generalno za opus Derviša Sušića i njegove knjige, jeste to što on kroz svoje romane provlači likove o kojima je pisao i ranije. Pa tako ćemo u ovom romanu Žestine pronaći Babunića. Evo vidimo Valerija Babunić, to je glavno prezime u romanu Nevakat. A onda ćemo također se i u ovom romanu susresti sa prezimenom Koluhija, Mujaga Koluhija, jedan od ljudi koji je najveći krivac za smrt Valerijinog oca, da sada ne idem u te detalje.
a Mujaga Koluhije je upravo potomak Vehaba Koluhije. Dakle, Koluhije znamo, kao što rekao, iz romana Hodža strah. I na taj način Derviš Sušić veže svoja djela, veže svoje romane. A ipak svaki roman je odvojen, čita se zasebno kao jedna cjelina. Dakle, nisu povezani na način da se mora čitati jedan pa drugi ili treći. I mi kroz putovanje Valerije, Valje i Jakuba Jake vidimo kako popušta ta brana kod Jake prvenstveno. Koliko on postaje raznježen od toga, od tih pohvala koje njemu Valja, na primjer, uputio. Valja je prema njemu zaista nastupila prvenstveno drugarski, kao drugarica partizanka, i ona njega želi kao da odobrovolji, da ga smekša kako bi mu saopštila tu tešku vijest da su mu roditelji poginuli. Međutim, dešava se ono što ni ona nije predvidjela niti slutila, da se i kod nje budi osjećanja prema njemu. Evo kako je opet pisac opisuje Jaku i neke njegove doživljaje. Šta ti je, zamalo nedirektno samom sebi? Naljutio si se što je rekla da joj je divno s tobom putovati? Lažiš. Krivo ti je što se predomislila. Da, taman ti se pribila i prsima i bedrima, ti već pomislio, evo je, naletjela sama, a ona ode. Pa te zagrlila, pa poljubila, a ti kao orahovac trupac kraj puta. Ništa, možda ne bi odmah otišla da si ti znao šta se u takvoj prilici radi. Pa recimo šta? Jaka, to se ženi ne tiče. Ona svoju igru igra, a ti ne znaš, nisi nikad poljubio, ne znaš ti kako se to zapravo radi, kamoli kako se to sve pripremi, a pogotovo šta kad ona prva, a ti se još pribojavaš, zato se Jaka ljutiš. Eto, i sad ona pošla Jaka, s tobom je divno putovati, a ti kobajagi mrtav hladan, divno, i produžiš. U stvari pobjegneš jer ne znaš, bojiš se da te ona ne otkrije, da ne otkrije koliko ne znaš i koliko te strah. I tako slična razmišljanja, slične nedoumice muče i Jaku, muče i Valju također. Sve je to protkano onim pravim dervišovim, sušićevskim humorom, tako zdravim, tako lijepim. Nemoguće je ne nasmijati se dok čitate ovu knjigu. Ona me podsjeća i na Tala. Recimo kada čitam ovu knjigu kao da negdje u glavi vidim Tala, odnosno onu seriju Tale. To su uglavnom te scene ili slične tome i zaista sam uživao. Ja volim ovakvu vrstu literature, volim te teme koje se tiču partizana, partizanske borbe, narodno-oslobodilačke borbe i uživao sam zaista u čitanju ove knjige. Neću vam otkrivati kako završavaju Valja i Jaka. Na kraju Valja dolazi tamo gdje treba, odnosno Jaka je nju dopratio do te destinacije, do Zelene gdje ona trebala da ode. Valja se njemu sve vrijeme i divila, javljale su se tu emocije, ali ono što također je karakteristika i ovoga romana, ali i drugih romana Derviša Sušića koje sam čitao i o kojima sam govorio, to između ostalih Hodža strah i Nevakad, nema tu nekog sretnog završetka kod Sušića. Nisu završetci ni tragični, ali nisu ni sretni. Završe se uglavnom onako kako bi ja kao čitalac ne bi volio da se završi. Ali se završe tako. Vidjet ćete, ako se sjećate Hodže straha, kako Hodža strah završi. Pa u romanu Nevakat Babunić Agan kako završi. I onda ovdje taman dosegne Radja neki vrhunac i onda mi mislite, aha, eto ga, i onda vas Derviš Sušić iznenadi krajem i završetkom. Ali, naravno, to jeste između ostalog snaga Derviša Sušića i njegovih romana. Evo, toliko, dragi prijatelji, knjige, dakle, preporuka ove sedmice roman Žestine Derviša Sušića. Ja ću još čitati o njemu, pričati o njemu, jer ima još nekih knjiga koje nisam pročitao, tako da s nestrpljenjem čekam da ih pročitam. Ovdje sam također na YouTube dobijao preporuke i molbe da neke od tih knjiga pročitam, ali evo, zaista nije mi se nikako dalo da dođem do njih u međuvremenu, ali potrudit ću se u narednom periodu, ako Bog da dođem i do njih i da ih pročitam. Toliko. Ako ste čitali, volio bih čuti vaše komentare kao i uvijek do sada. Ako niste, eto, preporuka. Hvala vam, dragi prijatelji knjige, što ste odvojili vrijeme i za ovaj video.